دما خوش تماشاوان هجاو ایرو برنامه ما و دنگ دیروک و چند داو کردی ده از برنامه که نو بالکش و جوارا پیشکش بکیم ایرو مجارا برنامه ما و گرینگی زمان کردی چیه و درس کردی یم بجارتی جبو کردان چه فایده خواه هنه از جو مهوان خواه و هجا و فتح تیمور را و لسر و مجار باقوم اما حول بدن کو لچاو چند پرسان جرا بپرسن و برسیوه که جمجارا خواه را ببینن پرسه ما کرتی و هانه و بله گرینگیا و زمان و کردی و درس کردی و یه بجارتیج بو کردان چه فایده هنه و یا یکمینه و یا دوامین خواندکاره و کو درس کردی و هلبجرین براستی درس کردی دیگرن و آن تشتکی هین دبن و بله و برسیمه هجوها هنه و بله چوا من گوت و برنامه دا مهوانه که مه هجا هیا و اما ایشه و را و سر زمان و چند و هلبجارتنا درس و کردی و صحبت بکن از سپاسیا و نیوزکار و سیاستمدار و روشنبیر کرد و برز و فتح تیمار دیکم که و خواندنا ما قبول کرد و بشتاری برنامه ما بو و برز فتح تیمار هم بخیر هاتن سرخیلی گل سپاس دکم بو دعوتنامه وجی بو بی کاربار و بقیمت هم دمشینن گل سپاس دکم و سپاس خوش و از چند پرسان و بپرسم و تماشاوان ما و یه هجاجی و گهداری بکن و بله و برز فتح تیمور و هندکارن بکرتی جو خواه جو تماشاوان مرا و بدن ناسیم کرم که سرسوان نام من چاکور تخانه فتح تیمور از خلق سرحد می خلق قرصه می همه بو 44 ساله از آلمانیا دیدیم بری هاتن آلمانیا از بجاره که Sarıkamış'ı lisede mamuste zamanı Almanya. Haçtı yeki virdaje az Almanya'ya ders zamanı Türkiye, Kurdi bu zaroke biyanya zamanı Almani dersidan. O haçtı pencada gibi zankoya eseneda ders zamanı Kurdi berkandına xu dömin ra hemji dixabetim mamustatiyamı داویه 2017 داوی هات از خانه نیشن مکان یا زوجی می سیزارو که من هنه آلمانیایی هلا دیدیم بله و نه و از بایی پرسایی کم پرس بکم تو از و کرتی و تشتکی بیجم هم زانم کو و ایشه و برنامه ما و زمان کردی و زمان هجاویه و سروه و کرتی و از او دیروکی تشتکی بیجم هم زانم که میر جلالت بدرخان و هزان اسد و سهدیان دا پرتوکا خیاب یا پیشین رزمان الفابه کردی چاپ کرد کوارا هواره به تیپ لاتینی و عالیه و جلالت بدرخان و حواله و به 15 گلان هزان اسد و سهدیان دا شامه درکت دست به وشان خکر هر وها روزا 15 گلانه و روزا درکتنا و هجمارا یکما کوارا هواره و وک ججنا و زمان کردی ته پیروز کرن و دیسا شوان کرمانج یا کو عرب شمو کردستان 1935 دا یا کمین و ادبیات نوجان یا کردی هاتیان نویساندن زمان و وجه کردی یا برهمه که گرانبوهایه او یک جی آفرانر الفابه کردی یا شمو مروگولو و دستپیکا سال 1903 دا تیپ لاتینی هاته چاپ کرن دیسا دو سال 1940 دا کوارا و روناهی و عالیه و جلالت بدرخان و حواله و دیسا دهات وشاندن و خبات گرینج وار زمان کردی کرن ولی نها بین سر و پرساخوا و هم زانن به بریارا مزارت پرونده ترکیه و ترکیه بیجن و ملی ایتیم باقانید بیجن جو سال 2012 دا به چرچوه زمان و زاراوه زندی
دا زمان کردی جی وک درسا بجارتی به پولن 5 6 7 و 8 دبستان تی خواندم خواندکار به سال پرونده‌ای یا 2023 و 24 حتی 10 شباط 2023 دا بکاربن درسا کردی هل بجیرن و دبستان خواهی ترجیح درسا هل بجارتی آگادار بکن براستی او بریار بر رومتیه که مزن لهمبر کردان و زمان کردیه دیگل که دوی کرد بده زمان زکماکی لی براستی نبو لی وک زمانه که بجارتی لبر به میلیون کردان تی دانین لی جبور رزگار کرن زمان کردی که باکورا کردستان بتونه بونه رو برویه دوی کرد در فتا هری پچوک جی به کار بینن و زمان خواه خلاص بکن از بیجم دوی زمان خواه و کرد بپارزن بله و که فتا و نها پرسام یا یکم اوه گرینگی زمان کردی چیه که درس کردی یه بجارتی جبو کردان چه فایده خواه هنه کنم که برس فتا گلی سپاس و آگاهی گرینگدان نکات مری politika devleta Türk bu gotunu ve tamam bakın devleta Türk 1840 da ve demi vaktak devleti Araban u Balkanan ji gelek milleta kuju Osmani di parasını banduran derdiketin ve çay hep bir yere girtin ku bir yere daji ha vekili dibeci dibe em şaşırtiyak me Balkana ve Arabistan'ı kır nekin em zamanı xu aynı isadı beji em zamanı xu rajon devi Kurda laza hevi demi ve devlet tızanı çıma peşiye ve nakıku Kurdi zamanı xu ferbibin anji pırsa perverda zamanı Kurdi ha hinek em bir derfete küçük vardı hazır derbas bu demi direşku hatta çayıcı edi du kurne disa ben asimile kırın edi zaman naminem le beri veya bir mezun bariye da ninim edi dünya küçük buyu medyacı kasayı bir derfete mezun dedin zaman namırı Libeli henek erken ki sermeli dev baba u tamamya kurda ne tane dev baba tamamya kurda u tabi siyaset medara u tabi civak nasa u tabi hemur revşenbiran erkeke geleki girin sermeli wan heyi zaman girin jiber ku zaman klita hemu zanebuneyi klima klita çandeyi, klima ferbuni, klima hevdun askrini, klita dengbejayı, klita emberjen cirokbejayı, klita hemu çanda Kurdi ya dirokeyi ya serpehatiyeyi jber ve zaman geleki giringe. O güçkici zedetir zaman kesaretiye insine yani hezaroti وقتا زاروک هند به کسات من خدانه خو کساتیه که گلکی خورد خیلی ولی فربونه دا وقتا وان devlet derfet nadın که زاروکی kurda zamanı dair ki da yani zamanı malbat da dve ku dair Türk ve Arap bu peşidine le ya mühim zamanı malbat ferbi be bu zamanı da bir perverde kırını devlet tıkazı tekiliya zaroki u tekiliya civati u hemu van heyi kurdan evçini serpihati kurdan jiyana me tane çiroka va edebiyata devki va hatta yani devaj geçti guha u wan kesanajı kesedin era gotin u em veva terbunet vakalat havare kir lebiner em dedim peşçave xuz zana kurda em bejin
demi beri da çend klasik kurda hene libeli gelek navdarı kurda du xud tiştik ne iştine yani em birjin serpiyatı xu bile ne iştine zulma ser xu bile ne nevisine desmeda de on çavkanya nariştune jiber vîjî zaman geleki muhimi derse zamanı Kürdi dikarı navbera Zarokü malbatıda tekiliye kurt bükü. Derse Kürdi dikarı nava civateda tekiliye Zarokü civatı kurt bükü. U Bavarya Zarokü khube yani demek ki şunda Zarokü seri da embece nahazın her ders zamanı Kürdi bile demek derbastı mı İşte ev de hazırlı derfet desti van derdik evi. Van tecrübana Almanya'yı bana mekşant. Malbat zarok ki ne dışandın. Li zarok vata hatın embezin ki hiç nozde bir salya ko yani desbi zangoyu kırın. Teze desbi kursa kırın. Teze xu hesyan xu verin. Malbat veya rastı gele küçük ne binin hatta ki desti van derfete çarşı kerem kır yani mafi zamanı Kurdi dereka perverde da zaman zarık kurda perverde zamanı Kurdi bibini perverde o kurs zaman himbul tişidineyi zaman mina kursu ki tu zaman ki hindi le perverde tişidineyi perverde Diroka dedi, perverde Rabun Runuştandı dedi, Civata dedi Nasin, perverde Romana Ciroka dedi Nasin, Serpihatiyen Kesaretiye Navdar dedi Nasin. Yani evana reça zemin vardı yani alikarya zemin var, zaruk dikarıp gece hemu ve kana kembejin berçavayla böyle emnikarın süreci var bugün. İca disajı az verjim gere devav her vakta gebe bir ava salek zanku da derfetik derket bu sahatiki derse kurdi haftaki da bibinin gele xandevanan jinnavi xudan lebele van xandevanana parşeja van zankuana hatın durkıstını hatın perişan kırın yani devre çay min nivisi bu kır mukabe Kurdi nivisi rojama demanura derket bu vakt mira telefon kır van nivisara ket berdestimi heve çay tüştek me gotini iro işten gotini kır mukabe em gaviki peşten ne çüne eri tuzani zanku ada derfet danı çen zanku ada fırsat hani libeli ne layıkı 40 milyoni ne zani zamanı me mina van zamanı ki bermirin ne edika ahaftvan van Türkiye tünnen zamanı Kurdi kırını havalı van zamanına ama di sajı saat van kaç kandavan yani kese profesör edi doktora teze xud dinivisin edi serzamanı Kurdi lokolina dikin ev derfet van hemu van derfetek devlet ber xuda piçuk lebele ber xuda tiştek devlet dedin gere Kürt pişta dest xuda dav nedin le xayı derkevin rast berjevandiya bu zamanı Kurdi heye bele rast evet bele zor spas u kekfeta u naha u pirsamiya duyem لأن دبینن کود سالم پیش تا جبو درسن هبجارتی علاقه کیم بو جبر کو هن پارزگهن و دبستان هجمارا سرلدانا نگهشتی دهان درسن بجارتی کردی نهاتن وکرن لگور ماموستیان جسالا 2012 و لور و بسکرکا هری مزن درس زمان کردی tayin kirin mamostayan bu tayin ne hatin tayin kirin le sala 2011 le zaningah Merdin Çevlik Muş Van Ahmed beşin zaman u vejeya Kurdi hatin vekirin le jiber nebuna mamostayan de sala 2020 da
Lvan 5 zanîngehan tenê 14 xwendekaran serhildana zimanê Kurdî kirin. Niha pirsa min ya duhem wiha ye. Xwendekarên ku dersên Kurdî hilbijêrin bi rastî dersên Kurdî digirin an jî Kurdî hîn dibin. Hûn çi difikirin di ser vê barê? Keremke. Evet, ve derece da gotnaya rastın yani sereledank bu yana gelek sedem hani eri devleti beku kanun aklı esası biguherin. Hela ve xalak embejin dibêjî fenci zamanı Türkiye tu zamanı ki dinê da Türkiye perverde nayê meşandinê. Eva xala hê kanuna devleta Türk de heye. Herî televizyon jî vekirini kursê hinek derfet çar pênc zankoya da jî danê. Evet tişkî baş e li velê sibê yekî dinê bê serhukm dikare du roja da hemû van derfetana bigire. Ji ber ku ew madda 42 û madda 66 her jî disekinin Kanûna Esasî Devleta Tirk da. Ev yek ya duda em bêjin ciwanê Kurd em bêjin kilamê Kurdî guhdarî dikin yek dikare kira xwe derxi û wana bikuje. Yani vana gelek bajarı Rojava'yı Türkiye'ci bu. Yani Ali Kida taybetici Kurdek metropole Türkiye dijin belki evtir sadece servan heyi. Lebeli. Ama di sadece kusuru ki Kurdaya az sadı vereceğim. Az ve dereket acı gavdineci mi got yani va erkak dikeve sermili raşem birad. Tane ser zamanı Kurdi dahıfın. Siyah ferbuna zamanı Kurdi dibecim. Le Türkiye dahıfın. Türkiye dinivisin. Vak aksiyon iki vaktak em birjin em şeş meha emga Türkiye'nin ne dinivisin neci em birjin dahıfın. Bak numune. دی باوی هشیار ببین، زاروکی هشیار ببین، جوانی هشیار ببین. اما وقتا تو هماسا ترکی بنویسی و ترکی خدای گراوی شیرت بکی کو امان زاروکی ویشین دستا ترکی. از باور نکم که اوانه اسا دبیجن زاروکی وان خوشی ترکیتی نزانن. پروبلم وردایی. İnsanı embejin nekhandavaren. Piraniya van kesek embejin emrevi ser piyence yi taybeti bu an dibêjim ne xandewarin. Lê yê xandewarin jî dizanin ku ev kesek pêşî zêde xeber didin zarokê wan xwe Kurdî nizanin. û neşandine zimanê Kurdî jî. Evana hemû sedemin ku insan dudilî dibin ji embejin van derfetek tên dayîn xwe dûr digirin. Eva kare rexistinê sivîl e. Ev tişkî baş ku hez Kurd dest vî karî kir, ev tişkî gelekî baş bû. Ev kare rexistinê sivîl in. Polîtikan dikarin alîkariyê bidin, polîtikan dikarin rê nîşandin, dikarin piştgiriyê bidin, em bêjin dikarin endamê xwe hemûyan motive bikin. Almanyayê jî hat serê me van daxwaziyana xastin. Riyo daxwaziya me da taybeti jî rexistina ke serokê wê bûm, serokê Komkarê bûm. Ez zanim hevalê me gelek kar kirin. Ama wata dersê dest pê kir, wan hevalek em bêjin hin qasî kar û xebat meşandin, wan xwe bile zarê xwe neşandin dersa zimanê Kurdî. Ez tenê boyê Tirkiye nabêjim. Ez qalayê Almanyayê jî dikim. Riyê we da evanê pêşîne numûne wexta wana Kurdî biaxivin, wexta wana tenê Kurdî binivîsin, ez bawer dikim însan dîtinê wa jî fêr dibe zanî divîne ku pêşçavê çi dibin anegoriyê xwe amade dikim. Lê hinek agahî demekî gihîştin destê me ku mamosteyek hatine du sê mamosteyek hatine tayin kirinê jî wan dibistana da dersê zimanê Tirkî didin, dersa sporê didin, dişinin dersini dinê.
Elçi vardı yani vakta derfeta derket Migo evane kala 5-6-7 milyon deng distinin heştem vekili vardı için parlamentoyu. Eğer bu kurda tıştı bıxastana gere va 6-7 milyona na tenebe milyonuk zarokçi berder etti bistana kom bıkrana. Le nahazın u nakın jibiya. Vaktak veya nakın ji sermili hinek kesayetiye dimine. Yani hani parti lavaz dimine. Resesine sivilci nava kurda da he mezuninin yani hani kes dicadinin dışına bakın ev kare rası kare resesine sivilil resesine malbata khune gere daviye da belki hem serbejin gere çi bekirine ve hale da belki ezbejim le ez dibejim edi hatta naha çi buyi li virha ku tera huzarok Türkistan'a da taybeti Kürdistan'ı ve her esa metropola ji ku taybeti ji kurgelekili kombunu wan derana eğer karı xebat be meşandine merid dikarı hala ji roka hada ki dengi kurda bune çareseri bu hem opozisyonu bu hem bu hükümeti bu wan partiyana yani Kürt dengi xubidin ki janyali ev serkeve eğer wana bu kurda tıştık bu hastana dikarın ve bazariya bıkrana bu ve bazariya bıkıncı rekısına sivil geleki Kürt ve emgi pişkiriye bidini wana bıkarın rası sernaveme devlet rarunin yani berpsiyare ve devletler runin derde kurda eşkere bugün. Le Bavariya ve hebe hatta ni de bav khud le khayder nekevin ev bursay ve bir sıkı politik beditin u devlet gava naveje. De bav khu gereli khayder kevin gere komik de u bava ben amade kirine. Ev de u bav gere de u bav edin raji tekiliyat dainin u verjin eva mafe mey zamanı dahi keci mafe zaro ki peymane navnetevi hani öderek eda. Yani devlet Türk imza ne kiri dusekal imza ne kirini libele ve peymane dahi vaz mafe zamanı dahi ki bu zaro ki hati parası. Devlet Türk ve kala imza ne kiri. Rast بله دوی ماره ده دست ببکه بله راست این راست بشیم راسته بله و پرسه که میگه دیو دو سالن که درسن بجارتی دست بگیرن و هن تفگرین کرد و یه و پارتی و هنده سیویل و پارتی سیویل و جواک سیویل و درس بجارتی بس ندیتن و بانگا بایقوت کرن به از بیجم تشتک راست نبو یعنی یوانجی که چاوه گوتی 4 میلیون دنگ ستاندن لیو میلیون اکشی زاروت کارن بر دوبستانان و برهو بکن کن بکن او یه راسته او بانگا بایقوت دناو کردان دا جبو درسن هبجارتی به صدما ساربونه بو یعنی daha zaftır sar bu kurje avan tiştaki rast diyetim ve avcı rast yine bu. Bele ternak ya bu kırdan. Bele muru baykut gibi ki av tiştaki pır ne başı. Vere min av politika ve tebahiya şaşiye ve reyki ve bu خلاص buna zamanı kurdiye. Ve gel kurd bizanı be ku derfete heri küçük şamı guti züt vedgere on zamanı xav beparize. Perşembe ha ya seyem avaya. Çima o zamanı Kürdiye helbejarti zede belav ne bu sedem ve yeki çi bu perverde ya bu Türkiye o bandureki çava do ser zaruki Kürdan diketin. Kekişiyat yani wan tiştanak meri gişkabı perçavi xu sedem bir rasti viradajı sedem bir gelekin yek ev boykota Almanya eci sale sıfte roj kebiram dernak ve vaktak
hep hatı bu damezrandını dervay velat komisyonuk hep bu mijinavda cigir çünkü prani disa insanı Almanya'ya resistini karibardı meşandın hebun lejme hat khastını ku eser kesatiye zaruki u zaman yani tekiliye zaman u kesatiye zaruki kesatiye netevi yani sen ve mesele muhtasır kez ha ahaftın ki kurt bakım kuamada bakım hem bu beşer jat khastını karkara jat khastını doktora jat khastını li vak mamostaj mi jat khastını وقتا نرینی خود پیشکش کرد متشت کو میگو ام نکارن حتی آزادی کردستان هیچ بسکنن گره زمان کار و خبات بو زمان کردی نها به مشاندنه هنگ دولت داخوازی زمان دایی که و بون دولت بنگلادش نمونه که گله کی مزنه نمونه که مزنه و کرده و چای که بیرا مدر نکوه هنه که والا بینوسا جوا خوش در خستن نشاندن هوال دیبان بو زارو که خو قلم نخازن کلشنیکوف adı خازن وان تشتانا گوتن لیو استادو گوتن لی باوریت هبه ایروژی وان هوالانا نا لی هوالی مینا وان قدر 700,000 zarok diçin derse zamanı Kurdi wan hevalana ya kitiya mamutse Kurda Türkiye gelek delalji rasi amade kirine karu xabat ki geleki serketi dimeşinin yani ez şahadım ez nejvi rexistinimi nevi ditini ama bu hatırı zamanı Kurdi navwan da cigirt yani eva rasti ki میچما گوت اوانی کوا بویکوتا و دمی کرن وقتا کورس وید کرن کورشید سابوته کرن یا وقتا گیهلدان بندسته خویجا اوا بو گرتن اویه بو yani evci taktik ki vanu bu gırtına kursa bu pır mıxabı ez bağır dikim yek deli ve rehistini ye deri ve rehistini evane kala hebuna xudikin parti u rehistini u siyaset medar u revşenbir u hem siyaset öder ne revşenbirin hem revşenbir ne siyaset medar yani evacı rasti ki hem bu nefискar ne revşenbirin hem bu revşenbir ne nefiskarı hem bu beşe civati lemadı verir git haca seliminin evtiş gidini ama hemu beşa civaki gündi ve karkeri inşaat yani çiğdi birabi hatta bir endeziyar nizam şu bu. Vana gıgere desbidin hev ve boykot want tişte boykot der başı peşe şola dibin moral insana dişkinin tırsaydıkın dili insana pır mıxabın civakşi em bala xu bidine raşa politik civakşi cemwanı legere meri veya hemasa bıkı babetu bide peşter vak neyinik bide bervan boyna xutte da bibinin yani bu kurdat vakta yani tu naxazi Kurdistan'ı azat bibi çıma şerdiki tuk naxazi zamanı Kurdi peşte her çıma boyne şerdiki tuk naxazi embezin civata Kurdi nasnama xuhin bibi nasnama ji tenizmin vadı bi rasti tenizmin vadı bi bu millet vak millet ki bi hasıbandın bi pejrandın çend hususiyet hene işte şuura milli zamanı taybetici zamanı bazara vivelati desti vi milleti xudavı bazara me ne desti medayı ahame perçe buye şuura me tevlehev buye duhta tu xu zamanı xu xayı der ne kevi şuurda da ne mayi ne tevi na fikri tu ne kari ne tevi bir fikri yani le tane zaman be şuura giştici dikarı civati ki rasti
serpiya bigre. Yani hemu zanebuna ve hemu embejin çirokun meselenin metalokun nizam serpihatiye kurdanı dengbejiyyi hemu van tiştana tene dikarı zaman ve parezi. Bu ve gere eri şaşıtiye van kesana hemasa van ra begotini li hiviye vancı gere civat ne sekini karı xu bimeşini rekısına xu sivil kurt bike. Ez sad fikrim. Yani o çamı guti naha o peki o çi bandurek ser zaruk Kurdan çekir yani o Bağır dikim. o Baykut yani ki o zaman hin nebun çu bandurek o psikolojik çet keser Kurdan. Beli beli. Bandor viteri zaro Yani ya Türkiye muhim zaro ve vitişti de zaro kamerini karı tavan var bıkı li debav gelle selam hani debav vakta birbirine insan ekre nişani wan dedin wana xu tevi zaro ki xu navkaru bara da nim bin bavar bık yek reberiyat tışta dikin eğer xu teli malbata xu jina xu zar yek xu malbata xu tevi şula nim bin bağırya kesi wan insanana nae ez şahade henek numuna mı dervay velat çi na velat çi vakta bu deri burji evana hebun riye da gere herkes cardını şevka xubdu ber xub fikir beji ya hatayru me ideoloji kar var meşan yedini beji ya hatayru me hizmet İslam rakır biray Müslüman rakır ama davida zamanımız da şu çandamız da şu civatamı tebliğ hev bu evet civat xarabuna civatı izani yani vakta zaman her edi civata te edi rasti kuduşu binehne kesedini edi khutiya kuş şahsiyeta kuş malbata kuşi durduk heve yani evet morala tane morali belki zaro kahayvan ne bu ama morale de baba ne işte yani peşi legir Rast. Lahu mücadele karım sar hareketi segebezim server hali. Damaklan zıbıstanı hini Türkiye bun ve di fikra me u dest bekir ku zamanı Kurdi u kıymeti ve tüne magu kıymeti Türkiye ya çünkü zaruki ya o psikolojik ser mulu çelbet daroniya mu çelbet bir rahmetin o nafçaya me o vastane o bave me o nampejge ki vekir Jamen nane spi dersena o nane tandure tkar zani madgu kane avat çiya o Türkiye Kurdi ju sana zani yani madgu kam nane spi per kıymet o ezede ma dersena nane tandure tkar abi nane tandure o kıymet o per zede bu o çan hazar sal bu malkale ma çetkirin o nane spi çetir bu çamı guti zamanı Türkiye rusa bu ja işte çand salan ne havale me o hin Türkiye bu ya şemt kirin Kurdi bakın. Başta işte siyaset işte politika falan işte ki em haşqa heşem hat eseri ben meydi şem nekir o magu bele rasta o zamanı me o kıymeti o he devam him ben ve ja o hengacı ki o işte serine taviye وجاو مگو انترناسیونالیسم سوسیالیسم براتیا گلان مگو دسم هین نبو مگو چند بتن شاید دنیای تا زمانه که بیت و فرق نکه هم ترکی داخبن ها انگلیزی ها چه دیسم زمانه خواهی نبو بله انترناسیونالیسم سوسیالیسم میشه که خراب نینن بله دوی منو زمانه خواهیم بتن شما مگو ترکی و زمانه شورش ترکیه ما بسا فهم کرد وجاو tabii خلاتی لازم اون kek şiyat ez ve bariye dama elmiji sadı biri insanı ki nasnama ku hadi dernek evini karı bu internasyonalistçi
nikare. بله Eva راسته kuş راسته eva kuş tane düşbine ne kesa yani xu navnedini xudike insanı راسته yani nasama ka xu edebiyata xu ciroka xu kayı dernek evi nikare bu internasyonal. Evani kalabratiye dikin emma kevninin ku bu biraji. Birajı caran haki her dikin yani hemu بله hatta Kurd ve Pırsı devi xuder nekin rastı yani evji problem kırdını ya evji zamanı bırakıcıyım bibi tamam bırakayım bibi ama zamanı malbat ekte hindakır tu nikari arikari bide hemu zaro ki Suzani yani zarok hemla dahi ki da melodiya zemin hindi be. Zemin hindi be راسته ama melodiya راسته zemin hindi be. Vakta te dünyaya tu eğer bixazi dikari ve cari vek ta Türkiye dibejin deney cari dikari vakta daik hem la xuda kija müziki guhdari zede guhdari bike zarok çaka dünyayı ve müziki bir guhdari kirle zarok hişyar le dünyaya راسته یکی زمان 24 ساعت جیندار انگوری جیانات هماسا زمان جی تی گوهرتنی پیش داده چه لی یمه ترکیتیا خو نیفچه و راستی yani Türkiye xu nişeva zarar edin himbuna zaroki xu eğer bu karın zamanı dahi ki da ciraka xu bejin hikayeti xu bejin gotne peşya bejin vana hişyar bikin serpiyati xu bejin zarokata ve hafıza ki gelleki berfire diçit dibistane isa dest pedike ev zaroka teni zamanı ki dizani u zaroki du zamana dizanın ve kevninin eve elmi tespit et zarok ana göre hişbendiye zaroki ana göre gotin ek zarok dizanı him bu hatta 6 saliye xo kadara nikahı ki belki zede be kadara 3000 gotin zarok hindi be hatta 6 saliye xo zarok ise amade ne be tu Türkiye'deki ki nevci var şaşıtıya var tişki zaman ki himbi ki eva zaroka medrese dacı tibistane dacı serketi nabız gelek zahmeti van çedibin veji nizanın zamanı dahi ki da kurt mu zamanı dönemin geleki baş indi be bıradıysa himbi be bıra Türkiye himbi be bıra بله Arabi بله himbi be Türkiye dini ama hatta ki xuhin ne be himbuna evan zamanı dini yukordaki eva beçanda eva beşoğur eva netevi nafikre eva civata xud dure yani çıkası beji tişte negatif merdikarı serher tamam kıyan. هلا راسته نه حتی که بالکشی هیا براستی اول 40 ساله و پر روشنبیر کرد و سیاست مدارن جی و روشنبیر کرد لی کردی نزانه هین نابن حول ندارن جی کردی هین بن و وقت و 1965 جاندا و کردستان و پارتی و ریخستن و پر چیبون و لی یک لبه اوان ناو خدا و ترکی و ام نابه بلا قدقه با لگوتانا بلا زمان ما ای فرمی کردی به اما ناو پارتی ناو ریخستنه دا او جی نکرن حتی او روژا ای روژی که او گروانا ایرو او روشه ها دهنه که جدا بابا براستی او جی نکرن بله نو سپاس ناو پرسامی یا و چارم ام بیزم مانیپولاسیون دولت یا سر نتوبونه هری آستنگا هری مزن کو زمان و چاندا کردی بکوه بن و هرسا دستوری و سیاست قولونیال یا دولت ترک لسر کردان و وکم مجارا سرکی یا کو پولیتیقایا هندور دروه و ترکیه دیار دیکه و دوام دیکه هر وها اصرارا لسر دروان و مانیپولاسیون بر دوام دیکه کو بگاو مجارا بجاره ببه و پسکره که هرمی و بسر کردان دیکتن یا پرسام چامو گویی اوه د پولیتیکا
politika dersa hilbijartiya devleta Türk'te manipülasyon heye hinçit bejin keremken. Ez dibêjim manipülasyon heye. Manipülasyon tune biya rastî wexta tu boyna mamosta zankoya da derfetê vedikî mamosta dixwînin lêwana dixwazin paşê wê beşa xwe da karekî bibînin yani bikarin îja jiyana xwe jî berdewam bikin. Ji wexta tu boyna em bêjin 30 milyon Kurdî Tirkiye him boyna Kirmançî dibêjim him boyna Kurmancî dibêjim yani bozazakî jî tu boyna hinqa insana tenê tayina duk hesab bikî tu nikarî dê vava jî motive bikî tu nikarî wanî insanê ku zehmet kişandin çün Kurdî xandin nebûn endeziyan Türkologî nexandin Tirkîtî Kurdî xandin ki boyna xizmeta zarokê Kurda bikin yani kultura xwe xayî derkevin dîroka Kurdan fêrî wan bikin nîşanî wan bidin hemû van tiştana merî bide pêş çavê xwe ji ber hinek em bêjin zor û zeftakî Yekîtiya Ewropayê da ber devleta Tirk wan derfetê heyî evan tiştekî em qalê dikin him zankoya da yaşayan diller hellê binyar yaşayan diller na 40 milyon welatê da wî zimanî xeber dide yani Serenserî yani Kurdistanê em bêjin zaravê Kurmancî paşê Soranî paşê jî em bêjin Kirmançî hey ku Kirmançî û Goranî jî gelekî nêzîkî hevin vana kişka bidî ser hev tenê Kurdî bêjim zimanê Kurdî de qasa însan hene dibe ku çend kes jî qet nexwazin Kurdî hîn bibin ew jî dibe çend kes bêjin wele kalkê min Tirk bûyî ez nexwazim hîn bibin bira ew jî hebe lê van devletê Ewropayê Yekîtiya Ewropayê boyna amadekirina devleta Tirk û berendametiya Ewropayê Yekîtiya Ewropayê van tiştana ji xastin wana ji wan gavana hevetin boyna bikarin projeyê xwe cem Yekîtiya Ewropayê pêş da bixin û pera bigirin van tiştana kirin rastî yani hinek proje Kurdistanê jî dibe ku hatin meşandinê ji wan pera va evana tiş dikin lê ez dibêjim devlet dixwaze demê dirêj bike ez gundî me gundekî da mezin bûm wî gundê min da sê paraj du par Tirk bûn rastî parê tenê Kurd bûn lê Tirk Kurdî hîn bûn Kurd Tirkî hîn nebûn yani wan lê bavê me îsa em mezin kirin yani rêwê da jî em îro Kurdî dizanin lê evanek îro xwedên egiravî bo kurdayetiyê qasa sala hinek 30 salin hinek 40 salin politikayê dimeşînin vana baweriya me hemû tişta em devletê dixwazin devlet naxwaze bide lê tiştek destê me da hebûn me xwe nekir manipülasyonê devletê tiştek lê manipülasyona destê rêxistinê Kurda va belavokê Tirkan nedahatin gundê Kurda lê Kurda dahatin kîjan zimanî bû Tirkî bû herê berra rojnama xwe da hene Kurdî jî dinivîsin ez rêberîkî partîkê ra sohbet dikim bû civî dikim mezin da got ez dora xwe dinyerim qet nava me da Tirk tune em çima Kurdî naxwin civîna me çima Kurdî nameşe yani rexstilek ez nav dawim 32 sala demasa va şerra hebû rêberê wê partiyê nav nabêjim rêberê wê partiyê hêla çi gozanî wexta migo heta em Kurdî zarok Kurda fêr nekin civata xwe jî fêrî Kurdî nekin em nikarin
fikriyata netevi نزیک وان بینن هنه کی نزیک کردایتی بینن هلدا چی گوزانه اما رهبری پارتی گو پرسا نتوی دا زمان زفشی نه مهمه خلط اما یک یا دو دا قنات دنیجی نابری دا گوت قنات دنیجی zaten دگو مندخازن تبستان اوا زاروکا هنی راحتی بکن ریا چی بروان بگرن وانجی ev دگو وانجی ev دگو ریو یاله دنیجی bu Filistin'i derdiketin sokaka ama bu zamanı Kürt'ü dernekevin sokaka. Bu Filistin'i derdikevin sokaka ama vakta 6-7 hazar jini Kürt'a kızı Kürt'a ten ravandını den jiyeki dernekevin. Yani problemi mehuk gellek zani. Eva hemu van problema bidi serhev rasti eva peşiye van kar derfetek derdikevin jidigre. Ne manipülasyon fırsatı ez ve bağırıya mı van derfetek zor zehta emberin programa yakçıya Avrupa'yı va danı ber kurda demek ki şunda vakta yine ki dini hatı ser hüküm ez ve bağırıya mı jiberku evan opozisyona naha kır şeş partiye sermaseke rudinin yasanı nu kadın egravi çekirin ama navda pırsa Kurdi tunu pırsa Oli embejin pırsa Aleviyat tunu yani evci tunu yani va devleta binga havi çahati havitin dixazin helaisa bimeşinin Kurd huk hişyar nebin des nedin hev hinek bir yara negrin bir yerde bu çıbıksın. Ya bizim desteme de tenetmiştik ki bu cemana gideceğim şehir ve pırsa azadiye bini Kurdistan'ı hemen dikarın belki federasyon bile zemin ve bini. Hem bizim vizimani ve hem dikazın ola kujihim bibin, dini kujihim bibin, alefeti dibi, hem bizim Müslümani dibi, hem dikazın viyahim bibin, hem dikazın zamanı Kürdi dacı perverdi bibinin. Belki hem evki ve çarxak devleti dahi berme mecbur kırınık hem navavi çarxı da bu teslim bükün belki hem bu çayı dikarı bişkenin. Ama evak ne bu? Belki evak kurnak avi lazdi politikayı dimeşini emre güçka jiyemiz zedetiri az kuşu hafte bir şey salibi ama juvanacı ortaya çün belki kes tünne bu politikayı jibimeşini. Vahta kurdayeti çu her çıkas evanetini evanek iro dimeşinin bu kurditi bu zamanın zemin tıştık ne kırıncı evana bu ideal ki xebiti ama vahta kısırı zaman tünnebi politikayı dur bir sekiniz belki yek politikayı iro dimeşinin ne hem demini yani tişi kona iro bidin juane kurdajı tünün ama hala peşiyene le süre konajı çün kes dersavanjı tünü ku politikayı bimeşine eftir samını Rast. ya de kurda lebin yer yani aspekti nefsi hene himbuna zeminde bu psikolojiya zarok ki u malbatı xu tane ve bidi peşçave xu Başı civaka xu nazbık Rabın runuştandına kurdayeti nazbık tekiliya nazbık başı kognitif dibejin jera zana buna zarok ki hem de maharet zarok destu piya hemji hişmendiye da xu peşta birine da ve derete da xera zemin heyi vekidini aspeti kültürü taybeti dengbeciyiz bugür vahta yek şakırı gudari bıkı dili ne şevti edi evne kurdu. Ve kerem kır gavadını kala Arap şemukır. Evan ki
dibêjin em Kurdin bira romana Arab Şemo berbangi bixwînin tenê şivan na şivanê Kurd na bira berbangi bixwînin bira berbangi bixwînin ve Kurdekî êzî kîjan xizmet dayê yani rahmetli Celadet Bedirxan xwe bile dibêje ewana riya teze berî me hebû dibêje yani wê demak tîpê latînî tîmê lapsînî amade kirin berê Arab Şemê û yekî Suryanî Ermenistanê çê erê wana alfaba Kurdî saz kir yani veya rahmetli Celadet Bedirxan xwe jî dibêje yani hawarê da cî digir va gotina wî rêve da ewana ez bala xwe didimê wata Kurdê Ermenistanê yê Kazakistanê yê em bêjin seranser Sovyetistana berê bela bûne wana gişka didim pêş çavê xwe yan ewanan ji me ne nezantir bûn yan jî ewanan ji me ne baxiltir bûn yani wana hem zimanê xwe hîn bûn hem Ermenîkî hîn bûn hem zimanê Rusî hîn bûn bavê me tu wana yek dijî yadinê nîne ez nabêjim bira Tirkî dijî hîn nebin bira vê ji rind hîn bibin ema berê ya xwe yani tu berê nava malbata xwe serast nekî nikarî alîkarî bidî hinekî dinê jî yani sahata wan xweş wana karê xebatê xwe kirin hestê netewî da jî radyoya Erîvanê wexta digot me hemûyan saet em hîdiya saet 4 bûn ki em guhdarî bikin yani ziman ew e yani ziman yani ser her tiştî rayê ser hebûnê rayê ser em bêjin lüksê rayê ser hemû tiştî rayê rastî Belê zor spas em bişne ser pirsekê dî li wê li dîwan salên davî da û hem diyasporayê hem jî Kurdistanê û li ser pêşketina zimanê Kurdî û lekulînên giranbuha hatin kirin bi saya wan lekulînan da hem di warên akademîk hem di warê çand hem jî warê hunerî û di xebatên hêjayên zimanê Kurdî derketin holê lê ew terênekir rastî û baş bû tiştekî pir giranbuha bû baş û lê terênekir dîsa divê dibistanan zimanê Kurdî wek zimanê dayîkê bê xwendin ew jî ki piçekî bi zehmetiye nihaw ji bo ku bi wê warê da di zora dewleta kolonyalîst were kirin divê çalakiyên cûrbecûr bên organîze kirin belê pirsamiya pêncem ew ye daviyê da hûn dixwazin li ser ziman û ji mijara me ya îro tiştekî bibêjin keremke welengim yani vê derê Almanyayê jî gelek civîna da du mesele ne tenê Kurdê Bakur balam dikşînî Kurdê bin xertê her çi qas malawana nava xwe da malbata xwe da gotinê Erebî nav da hebin jî ewna hevdira komûnikasyona wan zimanê Kurdî da dimeşe lê mesela nivîsarê da ez dikarim bêjim ku Bakurî ji wan pêştatir yani hemû Erebî dinivîsin ez yani dikarim bêjim ku bo Kurdistana Bakur ve xewata em bêjin Hezkurdê dest pê kirî gere çarçovekî teng da nemîne tenê destê du sê kese da jî nîm bi çarçova gelekî berfireh bi hemû bajara da komîte bên ava kirinê hemû gunda da ciyek gundek em bêjin qedera pêncî şêst heftê zarokê wan hene zanî koçberiyê sakir ku hinek gundê Kurdistanê da tenê sê çar mal dijîn yani hemû deveran komîte zimanê dayîkê bên ava kirinê agahî bû dê û bava gelekî muhîm in em hemasa qala zaroka dikin na dê û bav zaroka dişînin dibistanê dê û bav dikarin zarokê motive bikin bo zimanê Kurdî
em dê û bava hişyar nekir. Kursa boyna wan ve nekir. Wana yani binyarın ku fêrbûn çi ye. Ev xwe bile yani fêr bibin dikarin zaroka xwe jî rastî motive bikin bo zimanê dayîkê. Yani wekî dinê nîvdilî zaroka xwe rabêje her dersê ev jî bêje na ev jî naşîne. Evê derê em şahadin yani em malko digerin me lîste çê dikirin 6 zarok navê 6 zarokî me datînî ser masa rêberê perwerdê van bajarê dersa Kurdî lê hebûn lê wexta dersê dest pê dikir 6 zarok datin dersê. Yani hinek dêbar hebûn biraberê Tirkî hîn bibin yê paşê Kurdî hîn bibin. Yani eva nêrina nêrineke gelekî şaş e. Ez bawer dikim de tirsa wan heye ku zarokê wan Muharrem înce wan jî carê bû yani Kurdî kîn bibin yê ça fîzîkê fêr bibin. Yê fêr bibin. Yani wexta Kurdî fêr bibin yê bikarin hemû wan elementê fîzîkê jî dikarin zimanê Kurdî de jî fêr bibin. Rêve da gerek bo dê û bava hinek kar bê meşandin. Tenê wek aksiyonekê kar û xebat neyên meşandinekek çi ye? Ama çi çak em bêjin wexta qeyda bê derdikevin ortê û qalê dikin. Na. Evan têrê nake. Eva têrê nake. Sal 12 mehe gerek xewat bên kirinê. Ça? Bo tiştê îdeolojîk û dînî em bêjin şev ro dixebitîne sa niha gere îsa be evanê destavêjin zimanê dayîkê çi kirmanckî be çi kurmancî be em bêjin zazakî yan jî kurmancî nava malbata da komîte bên ava kirinê malbat ez qala malbata dikim ez nabêjim bira yekî mîna we ji nav da tu nevis serpêhatiyê xwe jî bêje qala xandina xwe jî bike ez wê nabêjim bira helbet rêberê wan jî hebin hinekê zana jî nav da cî bigirin bira bidin femkirinê ku ziman çima muhîm e ez û cenabê te em dikarin hevdira bêjin êdî ez dibêjim êdî 5 civînê Kurdistanê dikin cîkî mîna Diyarbekirê 30-40 kesî ve civîna çê dikin ev kesek 40-50 salin nava politikayê danî heman tiştê hevdira dibêjin beyanekê jî bela dikin me gelekî baş xeber da na eva êdî xêrayê me Kurda nîne rastî nîne evan vê demak hilbijartinê da hewcetiya van partiyê Tirka deng heye tam dema bazariyê ye Kurdowan ra demê hada bazariyê bikin bavê tu bo milletê min çi qala çi dikî filan derexê da milletê min neheqî hatiyê kirinê hûn ê van neheqiyana ji ortê rakin yani hinekî daha zelal yek vê dimeşînin bira wê bimeşînin lê aliyê dinê da yek zaroka motive bikin bişînin tibistanê dê û bavin eman gere dê û bav yek ya duda çika rojnamevanê Kurd hene gere hemasa babêta wan bi medyayê da ne tenê em bêjin mîna televizyona cenabê we em bêjin hûn dimeşînin em bêjin hemû yani Türkiye'de son gelişmeler. Ya mıkka alakadar nakı Türkiye'deki son gelişmeler. Revşa milletim perişan buyum. Vi 35 salı ve dahi da 6-7 milyon hatın nefi kirin. Eva politika ki zaneti bu. Eva Türkiye bu yekti Avrupa'ya amade dikir. Hacmara gundiye gerek kim bu ya ve da ev manipülasyona jî hebû wan rexistinê karîkarîdan devletê jî eva zanetî û daxwazî kirin rêve da aksiyonê Hez Kurdê aksiyonê rexistina sivîl ez dibêjim gere ber bi dê û bava bizivir tenê rexistin tenê însanek em bêjin nava politikayê danî na
İca bira perlilinge wan kesek politikayı dimeşin jî bikin. Bira perlilinge partiya jî bikin. Piştgiriye bidin me. Yani evji bira beyanat bidin, evji bira em bidin cesaret bidin dev baba evana politik vanı. Pırsa politikayı xu zaten em bidin politika gotini kik meri jefemneke. Pırsa Kurdi ve politika gere ne kirine? Ev daxwazi û mafê zarokiyê, mafê malbateyê. Eva ne politikayê. Gere vêva politikayê nekin. Vêva politikayê nekin, rasta rast piştgiriyê bidin hez Kurdê. Rasta rast piştgiriyê bidin wan rexistinê sivîlek yê bên damezrandinê. Ez sivî dikim, hejmara wan zêde be. Hejmara wan zêde be, yê tekiliya wan û dê babayê daha gelekî pêş de here. Yani ve roji bala bikirşan ber pirsiyar ki hez Kurdê çûyî İstanbulê ber tibistanê ki wan evkana daxwazdamana didi destê zaroka. Eva ciyê şaşin û kesê şaşin. Mahitab ne zarokin. Mahitab ne zarokin. Mahitab dê û bavê wan zarokan. Tê ça bigîjî wan dê û bavana. Gere tu veya nikar rûnê planekê yani rêvaz ki bidî ber xwe bêjî ez nikarim 2 sala da bigîjim armanca xwe ama 5 sala da belki hinek gav bên havitinê yani ez devletê mecbur bihêlim hinek gav bên havitinê. Yani gere navbera Tirka û Kurda da ez nabêjim dijmintî bire hebin na, dijmintî na. Ama hatta tu kesatiya xwe riya wan dur negirî ku întegre bûyî nîşan bidî tu nikarî xizmeta Kurda bikî. Yani tu gotinan bi başîn yani ne şexsê we em bêjin ev kesê ku wê îddiayê dikin ku bo Kurda politikayê dikin. Na. Yani ev daxwaziya te ye ki tu îla partiya xwe bişînî parlamentoyê jî xizmeta zimanê Kurdî nake. Nake. Ew ê derê dibêje zimanekî nayê femkirinê ve xeber da. X datîne wê derê. Tu vê mantıqê raxe xwe meqapîn. Tu nikarî wê derê tiştî bidî. Tu dikarî Kurda nêzîkî xutiya xwe bikî. Nêzîkî netewayê xwe bikî. Bu hêzeke bigîje daxwaziya xwe bira Tirkara bu kirîv jî, bira bu heval jî, bira wê çayê bira bu internasyonal. Bira jewata Tirk hebûna Kurd qebûl bikin. Wexta Tirk mafê Kurda qebûl bikin piştgiriyê bidinê. El dostê min in, hevalê min in. Wekî dinê na. El bawer dikim ev gelekî muhîm e. Rexistina sivîl xurt bibe şaxê xwe veke gelek bajaran wan bajarana da masa babeta zimanê dayîkê. Ziman çi ye? Çima ziman qasayî pêwîst mîna gotina we, mîna suala we. Yani em çima qasayî qala zimîn dikin. Lê yani bibaşînin me heş pirtûk nivîsîne. Van heş pirtûkana heftê wan malê millet xwe ne. Ji ber devê çîrokbêja, destanbêja girtiye û nivîsîne. Eva rastî xizina Kurda ye. Xizina Kurda ku ye. İja me wê meselê bakış da mizûr او از بجم بر شما گذاشتم بر همه و هنه و یه عد زانم و دستان کردی هجمار یکم دویم و چروکن سرحد نه و بکنوکن ملاین مشهور ولا او دیگر نزانم ولد دو حاوی چروکی گالری نه دو بان دستانانه دو destanın van destanana qeciki nivisari tunnen yani medel berde ve insana yani me gotunek ne da ister zaten destura niviskar tunne ku buguher yani derekte da cüda de fikrim
Jiber ku Avrupa'ya em bejin ye Almanya ye Finlandiya ye Kanada vakti ser van tiştana xebitini diroka milleti xo ha derxistine madere. Yani çirok ve destane da jî berez Nesim Sönmez vane evya yani konferansı ki navnetevi da bajar zaxoy davuna sines gerek bir ki hoş bu. Ya gotnamla miçima got van tiştana em derengi ketin. Ez bejim xazıla mesela xazıla mı politika nekra hema çil sali beri ve me xızna kurda berhev kira. Ez hesab dibêjim niha. Nika pir mixabin ve devleta ku Türkiye'de gotuna Kurdistan derbasu çapxane bide mehkemi. Zanî? Yani manipülasyona ku xalê kir galadine manipülasyona ku xalê kir rastî gelekî cîda ya gotuna rast e. Devlet pê dilîzê van hinek derfetê piçûk var derengî dixe heta dîsa asîmlê bibe. Heta dîsa asîmlê bibe. Yani rêve da dibêjim em derengî ketin pir mixabin meznê me jî de tamam em Xal Ahmedî Xanê dikin, Melayê Cezirî dikin, Melayê Batê dikin, Alî Harîrî dikin, Xencivan jî tiştek tune lê binyar. Xencivan jî tiştek tune. He, lê binyar navber çika ketiye jî hatî salê sî da Celadet Bedirxan havar derxistî. Navberê de kovarek dere halê Tirkî Kurdî derketî ev tiştîrdinîne. Ama xizna Kurda berhev nekirî kesî. Xizna Kurda berhev nebûye. Yani hele daha karê peşiya ciwanê Kurdan yani karê evanê zankoya da dixwînin hêdî bala dikişînê ez bawer dikim yê destbavê jin gelek tişta. Ama em derengî ketine. Pir mixabin em gelekî derengî ketine. Belê hin rast bêjin. Belê biraz Fettah Tîmar û dema me jî gepisekê û derbas bû û em dibêjim nêrîn û lekurînê we yên li ser ziman û çanda Kurdî û berhemê we gelek hêja hene û gelek spas bû beşdarbûna we ya bernameya me. Hevîdarim ku hûn di bernameyekê dîn ji dîsa şîroveyên xwe yê hêja pêşkêşî temaşevanê me hêja bikin. û ez dîsa dibêjim spas ji bo beşbarbûna we û ji bernameya me. Ez gelek spas dikim. Gelek spas dikim. Serkeftinê we re dixwazim. Ez her dem amadem. Yani bu babetine dinê jî, bu hema ser pirtûkê min xwe jî merî dikare hinek tişta bêjî ji ber ku vê derê da Pirtûkê da çîroka Korolî heye. Korolî ser axa Kurdistanê jiyana wî derbas bûye. Yani tujara tekiliya wî û boliyê tune. Yani evana êdî îsbatın. û heta bêjî wexta ser kurê wî yekî azarî kilamê dibêje ew jî min pirkirî Pirtûkê dibêje Kürdoğlu. Kürdoğlu aynı Azeriki dibêje. Yola düştü 3 gün 3 gece. Yol gitti Kürdistan Kürdistan Hanı Han Ahmet'in diyarına ulaştı. De Ciziri. De Ciziri. Yani edi millet edini pir mixabin Türkiye'de qala Kurda tune. Wan civak nasê wana Pirtûkê nivîsîne yek tenê cîkî qalê dike Qersê Rûdinê aşık xeber dide aşık müdahim ra xeber dide dibêje herkes dibêje Korolî ji milletê min e tu çi dibêjî de nezera min aynê sa dibêje de nezera min Korolî Kurd e. Yani mevan tiştana kirine Pirtûkê yani bo wê jî pêşgotina wê min hinkî dirêj girtiye êdî ne pêşgotin yani bazı kim nozda rûferin hem ser çanda Kurdî yani pêwîstiya berevkirina vê xizna Kurdî û taybetî jî bo Korolî
مواهی که درێژ کرد نکاوان دوسێ چیرۆکی من ویتەری دوسێ دەستان زبراندن زمان عربی یه بشینن مصری یه وی داره به چاپ کرنه راست yani راست kar راست sebebi زور باش سپاس gelek ام کارن و برنامه گدی و بو سروان باخون اما برنامه گدی و سرسرا سرسرا rasti agahini gelek muhime yani Pürtük derfeta mehebya müvegiş kara bişanda led yeki pürsüse mamostayı Abdülrahim Tişki sannabi medit ki ders zamanı Kurdi dedi bir yere tekili dani İstanbul'ş her Pürtük'e destan o Çiroke Zaroka hani Çiroke Laur andı birim ona kadar 15 hava jera şandın. Yani sadece boyuna teker deste Zaroke kurla. Mişan da hemuz ankoya. Hinek mi zıvırın, hinek ne zıvırın. Rast. Xabataki hecaya. Beli zor spas u kek fetah u eme carek seha bibinin. Zor spas. Sen çarım. Gelek spas. Ez gelek spas dikim. Gelek dirfaş kut. زور سپاس چاو باش تماشاوان هجا و برنامه ما و برز و فتح تیمال و لور قدیا و از و دمک نزدیک تا برنامه که دین جوارا زا پیشکش بکن و زور سپاس بو گهداریا و بناو خوشی دا بمینن و بخاطره و